یک تن از چهره های ناماشنای کره جنوبی صورت میگیرد. پهلوانی 41 ساله که ما در دور اول این چهره را معرفی کردیم. سال 2004 در بازی های المپی برنده مدال طلا شده بود. در افریقا و در قهرمانی جهان اوساکا سال 2003 هم عنوان قهرمانی جهان را شرفیاب گردیده بود. خواجه زاده بهروز پشتناکی حرکتی را اینجا خواست که خوب انجام دهد و قهرمان جهان و قهرمان بازی های المپی ورزشگری ما نیروسنجی دارد. سال 2003 چمپیونات جهان دایر شد و چون معمولی سال 2004 بازی های المپی و اکنون رفتی میدانداری باز هم در ادامه سبقت معلوم خواهد شد. تلویزیونی ورزش بله سال 2004 بازی های المپی در افینا بود. در قهرمانی جهان سال 2003 این دو نتیجه که خیلی هم شایان و ارزنده بودن ما معرفی کردیم. خواجه زاده بهروز جوانتر است، باید با افضلی و با یک متانت خیلی خوبی خود اینجا به همین نقطه توجه خاصه داشته باشد و چون گفتیم که این چهره توقف طولانی داشت و کار را در یک سال دیگر قوی کرد در سمت آمادگی و دیگر باره به میدان برآمد. کلانترین فردی که حالا در عرصه جهانی با این سن و سال میدانداری میکند در سن 41 سالگی. نمونه عبرت این چهره هم در مقابل حلاوت رقابتش خیلی خوب بود. پهلوان منتخب روسیه که زیر پرچم فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی کردن در دیداری اول بولی رقابت کرده بود. این اندکی پیشتر بود، 1 ساعت پیش تقریبا. به هر دو شیدو سرعت نیروسنجی رو باید تیز آنند. ما از دستاوردهای خواجه زاده بهروز پهلوان 28 ساله تاجیکستان واقفیم. 91 رقابت سطحی با نفوذ دارد. در مسابقات گرند اسلم تجربه هم هست. 15 مراتب شرکت کرده است. یک جایزه برنجی دارد. این مدال برنجی رو هم در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه مارت سال 2019 به دست آورده بود و در گراند پری 2 جایزه افتخاری 2 مدال نقره دارد. یکی در شهر تاشکند و دیگری در شهر دوشنبه. سپتامبر سال 2019 شهر تاشکند، ایون سال 2023 شهر دوشنبه. با همین نتیجه و قهرمان جهان بودنش رو ضرورت نیست که ما معرفی سازیم. در رشته سامبو امروز سخن تنها در باب فتووت جودو می رود. زیر رهبری صدرالدین عابدوف مشق‌های پیوسته دارد. قهرمان
قهرمان جهان و قهرمان بازی‌های المپی را دچار ناکامی کردن بسیار هم نوابسته از آن سن و سالی که چون ما شرح دادیم و این لحظه ها رو هم دیدیم بسیار استاکارانه عمل کردند. کار را در این سمت دیگر نمودن و زود همون چنگک حلوک داخلی که چنگک و یک حرکتی برعکس بود و پیش بود با قفا حرکتی بسیار هم با سرعت انجام داد. کاملا موازنت رقیب قهرمان بازی های المپی و قهرمان جهان را در سالهای 2003 و 2004 ورزشگری 41 ساله کره جنوبی را دچار ناکامی کرد و خواجه‌زاده بهروز از این مرحله نتیجه بهتر را به دست آورد. به قلب ما نشاط و خرسندی افزون نمود. نفر نمونه به حساب می رود. میدان دیگر چی تقاضا میکند؟ بله و وقت داوری بر حق است. بیاید یک لحظه توجه میکنیم به نیروسنجی پهلوانان وزن تا 73 کیلو در مرحله 4-1 نهایی. آیاش اکنون راه خود را به دوری بعدی هموار کرد. به مرحله نیمه نهایی رفت. خواجه‌زاده بهروز با آلین آخرین نفران محسوب می‌یابند که در واخوری 4-1 نهایی قوه آزمایی کرده ایستادند. آلین ارنده آلل را مغلوب کرد. پهلوان اسپانی را و زری را اکنون به پهلوان ما دادند. از حرکت اولش که خیلی هم بهتر بود که توقف کردیم که این کار را هم مشخص کنند، چون این هم شد. بهروز اکنون برای ادامه رقابت جالبش باز یک دلپوری و باز هم یک اطمینان روشنی فردای مظفریت فراهم شد. پهلوان ما بالیده خاطر است و اکنون برای دریافت دومین وزر یا باز حالتی که از حساب تجربه یا مسابقات قهرمانی جهان سامبو یعنی فشار دادن دست یا تسلیم نمودن ورزشگر فراهم می شود یا می شود. هر لحظه که هست در این فرصت ببینید که در خیلی فرصت کوتاه خواجه‌زاده بهروز این مرحله را هم با موفقانه انجام داد. قهرمان جهان و قهرمان بازی های المپی را مغلوب کرد و در این مقابل اکنون جای شبهه نبود که آلین در مقاومت این چهره تاب آورده می تواند. خواجه‌زاده بهروز از عهده کار خود با سربلندی برآمد و راه خود را به مرحله نیمه نهایی هموار کرد. آیاشی کن پهلوانی که 24 سال در بر میگیرد. آیاشی کن و خواجه‌زاده بهروز پهلوانی ما که 28 سال دارد. خیلی خوب درخشید امروز. خواجه‌زاده بهروز حریفانش را خیلی با انعمان حرکت و پرتافت‌های زیبا مغلوب نمود. و حالا امیدوار هستیم که این پهلوانی که حالا رقیبش است نمایندگی میکند ژاپن را با جداگی سفید است. این را نیست به مثل دیگر رقیبانش مغلوب مینماید. و اکنون در حال شیدای نخست را با پهلوانی ژاپنی نشان میدهد. خواجه‌زاده بهروز حالا آرامانه گوشتین میگیرد در مقابل آیاشی کن. آیاشی این پهلوان ژاپنی پای در پای مدال نقره گراند اسلم باکو و اینچنین گراند اسلم تبلیسی را به گردن آویخته است. و 3 دکبر سال 2022 در گراند اسلم توکیو در وطنش مدال برنجی را به گردن آویخته است. حالا دوباره همان حالتی که رقیب گذشته اش را مغلوب نموده بود، حالتی له دادن دست برای خواجه‌زاده بهروز امکانی خیلی هم خوب، ولی حریفش نیست خود را خیلی قوی نشون میدهد در مقابل
паҳлавони мо ҳоло барои нодуруст гирифтани даст шидои аввалро ба паҳлавони мо ҳам нишон медиҳад. марҳилаи нимниҳоӣ ҳоло дар хеле имкони хуб дорад хоҷазода берӯз. дар ҳоли ин ҳарифашро мағлуб набудан аллакай ӯ ҳоло дубора Ойоши мехоҳад дар замин усулҳои партериро кор кунад, вале паҳлавони мо низ худро хеле қавӣ нишон медиҳад дар муқобили имконияти хеле хуб барои беҳрӯз. хоҷазода берӯз дар ҳоли ин ҳарифашро аз сари роҳ бардоштан аллакай ӯ ба марҳилаи ниҳоии вазни зери 73 кило рохат мегирад. ҳоло мебинем Ойоши Кен хастагиашро нишон медиҳад дар муқобили хоҷазода берӯз. навбати дигар хеле имкони хуб барои вале як ҳолати хатарнок ҳам барои хоҷазода ки дарҳол бартараф мегардад. аввале дарҳол довари марказ сабқатро боз медорад. паҳлавони мо низ хоҷазода берӯз дар радабанди ҷаҳон дар ҷои 28 меистад. барандаи медали биринҷии гран-при душанбе. ҳоло навбати дигар хеле ҳаракатҳои хуб нишон медиҳад дар муқобили Ойоши хоҷазода берӯз. ҳоло имкони хеле хуб дорад, ҳар ду дастро хеле мустаҳкам мегирад. аввале Ойоши низ ин ҳолатро пайхас мекунад, худро дарҳол дифоъ мекунад. бо як шидо ҳар ду паҳлавонон муҷозот гардиданд. хоҷазода беҳрӯз дар марҳилаи аввал озод буд, дар марҳилаи дуюм паҳлавони Корея Ли Вон Ҳиро шикаст дод ва дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ паҳлавони Финландия Олин Ватериро шикаст дод ва ба ин марҳила рохат гирифт. ҳоло ҳар ду хеле бо як суръати хеле баланду бо ҳаракатҳои хеле хуб гӯштин мегиранд. аз гилеми марказӣ берун мебарояд. Ойоши ҳамин тавр дӯстони азиз шидои дуюмро низ нишон медиҳад ба паҳлавони ҷопонӣ барои аз гилеми марказӣ берун баромаданаш, барои камфаъолияш, барои камкорияш ва хоҷазода берӯз бошад. ҳоло бояд бо тамоми ана ҳамон қувваву иловагие ки қувваву нерӯи иловагие ки дорад гӯштин бигирад, зеро як қадами дигар боқӣ мондааст барои ба марҳилаи ниҳоӣ баромадан. сармураббии тими ҷудои кишвар Муҳаммадмурод Абдураҳмонов дар кунҷи гилеми марказӣ нишаста ҳунару маҳорати шогирдашро назорат мекунад. дар ҳоли худро каме фаъол нишон доданаш хоҷазода берӯз ҳалакай дар инҷо вақти асосӣ ба поён мерасад. кор дар вақти тиллоӣ. акнун хоҷазода беҳрӯз ро мебинем дар вақти тиллоӣ чӣ гуна партофти тиллоӣ, чӣ гуна ҳаракатҳои зеборо барои мо нишон медиҳад. ҳоло ҳарифаш низ дар муқобили ӯ худро хеле қавӣ нишон медиҳад, ҳолати хеле ҳам хуб, вале хува басандагӣ намекунад барои партоф кардан. сараввал бояд пойро раҳо кунад барои ҳолати асекоми нигоҳ доштани ҳарифаш. Ойоши Кен низ дар муқобили хоҷазода берӯз хеле
خودро қавӣ нишон медиҳад. дастовардҳояш низ нисбат ба паҳлавони мо болотар меистад. баъд аз чанд лаҳза интизор мешавем ҳалномаи доваронро. шояд шидои семро нишон бидиҳанд барои Ойоши Кен. ҳамин тавр шидои дуюмро ба паҳлавони мо Хоҷазода Берӯз нишон медиҳанд. акнун шидоҳо баробар мегарданд. дар ҳолати каме худро фаъол нишон додан Хоҷазода Берӯз ё ин ки ҳаракат кардан ба мисли ҳамин гуна ҳаракатҳои зебо довари марказ маҷбур мегардад то ин ки шидои семро низ ба паҳлавони ҷополӣ нишон бидиҳад. ҳар ду паҳлавонон хеле хаста ба назар мерасанд. бо як суръати на он қадар тез гӯштин мегиранд. ҳамон усулу аз ҳаракатҳои якдигар бохабар ҳастанд, вале акнун як партофте ки хеле хатарнок буд барои Хоҷазода, вале дарҳол худро канор мегирад ва аз ин ҳолат ба осонӣ мебарояд. хело ҳам лаҳзаи хуб, лаҳзаҳои пурасос, лаҳзаҳое ки ҳатто як партофти зебо метавонад Хоҷазода Берӯзро ба марҳилаи ниҳоӣ барад. навбати дигар хеле мустаҳкам гиребони рақибашро мегирад. ҳоло фурсат ҷустуҷӯ мекунад барои партоф кардан. ҳоле ҳарифаш низ дар дифоъ хеле хуб аст. Хоҷазода Берӯз акнун бо баровардани як нафаси тоза дубора сабқатро шурӯъ мекунад. дар марҳилаи нимниҳоӣ ҳарифаш низ хеле хаста ба назар мерасад. ана ҳамин усуле ки аз дохили пои ҳариф як зарбаи хеле қавӣ мезанад. дар марҳилаи дуюм ана ҳамон ҳарифи худ ки аз Корея буд, Ли Вон Хиро бо ана ҳамин усули зебо шикаст дода буд. ҳоло имкони хеле хуб барои Хоҷазода Берӯз барои партоф карданаш, вале дар ин ҷо фикр мекунам камфаъолӣ ё ин ки камкории Ойши Кен ба назар мерасад. ҳамин гуна нишон бидиҳад ҳаракатҳояшро, фаъолиашро Хоҷазода Берӯз аз зери ана ҳамон усулҳои паҳлавони мо худро канор мегирад. Ойоши Кен ва Хоҷазода бо осонӣ аз ин ҳолат мебарояд. ҳоло мебинем ин ватандори гӯштини ҷудо дар муқобили паҳлавони мо хастагиашро нишон медиҳад. вале Ойоши ҳам усулҳое ки ҳеҷ шабоҳат барои ба даст овардани ана ҳамон пирӯзиён ки барои ба даст овардани ҳамон натиҷаи хуб ва ин гуна ҳаракатҳо аллакай фаъолии онро нишон медиҳад. дар маҷмӯъ 7 дақиқа мешавад ҳарду гӯштин мегиранд. ҳоло Хоҷазода навбати дигар хост бо пой ҳаво бидиҳад ҳарифашро, вале
қувва басандагӣ намекунад барои партов кардан. дубора сабқат идома меёбад акнун. вале мутаассифона хастагиашро пайхас кард Оёшикен. аввал хоҷазода берӯз бохт мекунад ва пирӯз мегардад Оёшикен, ин паҳлавони ҷопонӣ. хело ҳам имкони хуб дошт хоҷазода берӯз барои ба марҳилаи ниҳоӣ баромадан, вале имконро аз даст медиҳад ва пирӯз мегардад Оёшикен ва марҳилаи ниҳоӣ рохат мегирад. беҳрӯзи хоҷазода ба саҳнаи рақобат барояд. варзишгари хушноми тоҷик аз самти чапи тасвири графикӣ аст. беҳрӯзи хоҷазода варзишгари 28 солаи тоҷик дар баробари ҳамовардаш аз муғулистон ҳаст. дар сарзамини ҳариф бо ӯ рақобат кардан кори осоне нахоҳад буд. дар ин ҷода ба беҳрӯз орзуи муваффақият мекунам. ин ҳам Инчул Чо аз Кореяи Ҷанубӣ рақобати беҳрӯзи хоҷазодаро бо ҳарифаш доварӣ хоҳад кард. бо ҷудогии кабуд нахуст шуда беҳрӯзи хоҷазода ба саҳнаи рақобат мебарояд. канори ӯ Муҳаммадмурод Абдураҳмонов аст. беҳрӯзи хоҷазода ки барандаи нишони нуқраи гран-при душанбе буд, дар баробари ин чеҳра Эрденбаяр Батзая қарор мегирад. ин варзишгари 23 солаи муғулистон аст ки имрӯз аз чанд лиҳоз дар ин ҷо бартар аст. ба таъбири деворҳои хонагӣ ҳаяҷони мухлисон ва сарзамини худӣ ва беҳрӯзи хоҷазода ки имрӯз тӯфонӣ шурӯъ карда буд рақобатҳоро бисёр моҳирона дар тӯли рӯз аз худ дарак дода буд. бубинем дар ин ҷо ба ҳамон шева агар зоҳир шавад умедвор ҳастем ки як нишон ё як медали дигар барои тими миллии ҷудои тоҷикистон аз гранд-слами муғулистон ҳам ба армуғон хоҳад овард. марҳилаи қапидан, мубориза барои қапидани хуб. беҳрӯзи хоҷазода мавқеияти хуб дорад аз дасти ҳариф ва акнун аз қисмати кумикатаи гиребони ҳариф ё ҳамон киманои ҳариф бисёр маҳкам гирифт, аммо довар мегӯяд камкорӣ сар зад. камкорӣ ки боиси гирифтани як шидо ба ҳарду мешавад. аммо ин оғози кор аст. ба таъбири муҳимтарин бахши кор оғози он аст. дар оғоз агар муваффақ шавад, як қапидани хуберо муяссар шавад беҳрӯзи хоҷазода, умедвор ҳастем ки муваффақ мешавад, чун яке аз варзишгарони беҳтарини партобкор аст дар тими миллии ҷудои тоҷикистон ва дар бахши кор дар замин ҳам моҳир ҳаст. тақвият ёфтааст дар кор дар замин. беҳрӯз ҳам имрӯз бо усули лад додани дасти ҳариф ё ҳамон усулҳои дарднок ҳам бисёр моҳирона амал кард ва муваффақ ҳам шуд. бубинем ин мизбони 23 сола ки то имрӯз дар ҳирфаияташ дар гранд-сламҳо як тилло дорад дар корномааш. варзишгари муғулистон соли 2023 дар гранд-слами Тифлис медали тилло гирифт. дар сарзамини муборизон дар баробари беҳрӯз оҷиз аст, аз сикко меваза. бубинед чӣ гуна мавқеияти хубе ҳамон ба тахтапӯш нигоҳ доштани ҳарифро беҳрӯзи хоҷазода фароҳам овард ва каме дигар агар кор мекард аллакай нишони биринҷии гранд-слам дар дасташ буд. қаблтар аз ин беҳрӯз дар корномааш нишони биринҷии гранд-сламро дорад. ёдовар мешавам ки яке аз аввалин варзишгарони дастаи вазни 73 килограмм дар тоҷикистон аст ки аз гранд-слам медали биринҷӣ дорад. он ҳам дар соли 2019 иттифоқ афтода буд дар Екатеринбург барои беҳрӯзи хоҷазода ва 2 маротиба мавқеи ҳафтуми гранд-сламҳоро дар корнома дорад ва феълан
اما داور کمکاری بهروز را به اینوبت میگیرد. این گمان میکنم چندان با موقع نبود کمکاری بهروز رو داور اشاره کرده. محمد مراد در حالی که حریف با قپیدن موفق میشد فورا توصیه میدهد که بکن همون موقع حریف رو، همون قسمت قپیده حریف رو. اجرای اصول معمولی همون حلاک بیرونی و اینجا قسمت بدن بهروز که به زمین نرسید هیچ جای تهدید برای امتیاز نیست که روی نواری سوز کرده شده. دیدیم فنی خود انداز به پشت اجرای اصول صورت گرفت. اینجا در مورد شید و هیچ عقیده نباید باشد در سر داوران. کنون موقع قپیدن، مبارزه برای قپیدن موافق و میسر شود اگر نخستین اجرای، ولی گریز از حمله حریف. اینجا چی است؟ کار در زمین. اکنون کار در زمین. بهروز موقع حریف رو نااستوار میکند، پایش رو بسیار محکم میقپد و داور باید رقابت رو منع کند. از بخش سراپا محمد مراد هم کار خود را میکند، توصیه میدهد و بهروز اکنون نخستین شده باید اجرای اصول کند، حمله کند، وگرنه داورانی که میزبانان را داوری میکنند در برابر مهمانان افضلیت را با داوران با اصول معمولی حلوکی بیرونی. ولی این هم یک زیدی حمله و ضربه در 36 ثانیه باقی ماندن تا پایان وقت اساسی. آیا بهروز خواجه‌زاده توانی جبران کردن دارد یا جواب گردانیدن به حمله حریف رو دارد یا خیر؟ داور چی قضاوت میکنه؟ داور میگوید که با کمک داور یک نظر کنیم و ببینیم چی. با سر اینجا با سر دفاع کرده یوگنی رخلین با بگدسروف چی خلاصه میکنن؟ اگر با سر باشد خنسو کمک به بطزایه هست و بهروز برنده مدال برنجی. اما با بهروز شیدای سیوم رو میدهند. دوستان عزیز ببینید چگونه بعضا نافهمی ها صورت میگیرد در رقابت های جهانی. ولی موقع پنجم گرفت بهروز خواجه‌زاده که این هم در ادامه کارنامه‌اش در رقابت های فصل های جدای جهان موقع رو به پیش حرکت کردن هست. ولی مغولستانی ها در سرزمین خودشان طبیعی است که ورزشکار مغول را دستگیری میکنند. ولی بهروز امروز شایسته کاری نشان داد، در طول روز خیلی خوب هنرنمایی کرد. حریفان از کشورهای کره جنوبی، از فنلاندیا را از صدی راه برداشت، اما در مرحله نیمه نهایی از ژاپنی آیاشی کن بازنده شد و به رقابت مدال برنجی رفت. در رقابت مدال برنجی اگرچه یک امتیاز به حریف به این وسیله داد و یک زیدی حمله، ببینید چگونه ورزشگری مغولستان زیدی حمله کرد. 36 ثانیه تا پایان مانده بود، اما در بخش قپیدن اینجا گفتن که بهروز شاید اشتباه کرده باشد، اما سر حریف اینجا در بالای تتمی بود، سر همون مغولستانی و اون رو به نوبت نگرفتن. اگر یگان ورزشگر دیگر میشد شاید میگفتن به سر. ببینید چگونه سر اگر که برای آسیب رسانیدن باعث میشد شاید خنسو کمکی. ولی به هر حال دوستان عزیز امروز هم هنرنمایی ورزشگران ما در طول روز خیلی شایسته بود.